Mentau senam arja upsan gede jingjop ke bakrau ya dari Portugal. Hadu arteli kop yora ke Portugal. Kata kalong hak undar 17 World Cup bat kum juru hak European Champion. Tangadin san benai bakla job ya ke under 17 UEFA European Championship kom ke Portugal mentas simpan job ya ke final under 17 World Cup final. Kalau depan pelong hapok Qatar. Keri Portugal, job persa ya keri Austria. Kata da sigol lanon. Kata ke FIFA under 17 World Cup final. Kalolong hapok keri Qatar. Latep ya ke sigol dau Anusio Cabral. Hak menit ke balai puar. Balengba kene ke sigol. Kalau penkut no ke kai. Kata da iwe la jiro. Kata Portugal persa ya ke Austria. Hak under 17 World Cup. Siapa kun ke final. Haka semifinal ke Portugal klub lim ya dari Brazil. Nang ta dari Austria klub lim ya dari Italy. Bat kene ke jingjop jong dari Portugal ya ke under 17 FIFA World Cup. Kadai ke sin benengkong du jong dari Portugal banyora ya kene ke 6 ladu under 17 FIFA World Cup. Bat haka UEFA European Champion klora laisin. Bat klajop ya ke final Persia ya ke Fran kata san benai mensuah. Hagajing sam ya kusna marin kejing lekai. Nagal yang midfielder jonggeri Austria. Katau Johannes Musar. Ulayo yang award Golden Boot. Nang tau Anusio Cabral jonggeri Portugal. Ulayo yang award ke Silver Boot. Nang tau forward jonggeri Portugal. Katau Matthias Mide. Ulayo ya Golden Ball Award. Balingba ni jingjom nagal yang CR7. Laneu Cristiano Ronaldo. Ulai kejing yero. Ya kini ke under 17 kini ke player kibarang ki jong dari Portugal kibar longru kalawai ya dari Portugal bat nakal yang uni uklur lekai jong dari Portugal uklur lekai football bernam ke pertai berkawai ulai kublai ya karin hun lingba ke social media ke jenggu bat lingba kilap thai kubor ulang baga jingjap ke jongki kelaan pelong ya ke sengi jongki kawa kam kerpang susu bat kum juro Bakila bermanra ikanam keburom ya dari Portugal hakis ini kebanangan. Tetangum ne nam tagni kubor nangi up yui paru kubor sport subscribe ya kan ke channel berkelak ban yui on upload yui video kublish bon.